Adraru tarkis sünneti en-nebeviyeti. Peygamber sallallahu sünnetini tark kılığının ziyanları. Mana, bu öte manili. Bu öte manili. Terkus sünnetil muakkedeti yestahikku la'netallahi ve rasulihi sallallahu aleyhi ve sellem. Tarikus sünneti. Sünnetті tark kılgan, tarik, taştagan insan qaysı sünnetті бұл жерде? Muakkada bolgan sünnet. Muakkada bolgan qaysı bir sünnetті taştagan bir insan, tarikus sünneti, el-muakkadati, yestahikku bolot deydi. Emnege bolot, emnege duşar bolot? La'netallahi ve rasulihi. Allah subhanahu wa ta'ala nalatına jana anın elçisi Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nalatına emne olat deydi. İstihkak. Akıllı olat deydi. Oşoğu akıllı olup kalat. Öyle istetkile. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ele muakkada sünnetini emne kılasın, sen tark kılasın. Biroq bu jerde Allahu alem şartlara qaraş gerek. Bu sözdü. Tarikus salati qanday? Albatta bu жерде мындай түшүнөбүз. Tarikus salati amdan түшүнөбүз. Түшүнүктүбү? Amdan. Qanday? Бул сүннөт деп аттайын сүннөттү аткарбай койгон болсо. Бирок кээ бир учурлар ушундай болуп калат. Адам баласы эмне сүннөттү аткарбоого аргасыз мажбури болуп калганда учурлар болот. Ал буга эмне болбойт экен? Кирбейт экен. Düşünüktü. El-Mustadrak lil-Hakim. التهاون بسنة المؤكدة وارد في حقه وعيد بالحرمان من شفاعته صلى الله عليه وسلم. التهاون بسنة. Sünnetke qaydiger mamile kılo. Boş mamile kılasın. Oluttu sünnetke oluttu qarabaysın. Bizde bul uçurda oşonday. Köwn köröbüz sünnetke oluttu mamile kılışbaydı. Qanday mamile kılıp? Bu sünnet eştik emes. Sünnet eştik olbaydı. Bu sünnet ko? Mınday. Qaysı manda aytat? Negizi parz emes ko bul samı glavne? Parz emes ko? Bu sünnet ele koyayım mı? İşte ki olmaydı. Koptu emes. Degen bu tahavun degen oşol. Tahavun degen oşol. Kim deydi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem muakkat bolgan bir sünnetine dal oşondoy mamile kıla turgan bolsa al jönünde kavarlar kelgen deydi. Varidun fi hakkihi. Kavarlar kelgen, hadisler kelgen al jönünde. Qanday hadisler kelgen? Va'idun bil hirmani min şefaatihi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir korkutu gelgen. Qanday korkutu? Kuru kalasın dep. Emneden kuru kalasın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kıyamatta şefaatine kuru kalasın deydi. Oşon üçün kitaplarda kelet, fiqh kitaplarda kelet oşal. Emne deydi? Peygamberden sünnetin tark kılı күнөө emes mi? Күнөө emes dep kelet. Ova күнөө emes. Haram emes. Düşünüktü mü? Күнөө bolup eseptelbeyt. Birok deydi. Anın cezası var deydi. Cezası emne degende Peygamberden şefaatinden kıyamatta emne olasın deydi. Kuru kalasın deydi. Andan çok nerse var mı? Andan da ziyanlı nerse var adam balasına. Biz Allah'ın aslında erten kıyamatka düşkönde biz en köp emnege muhtaç bulabız. Resulullah Aleyhisselam'ın şefaatine muhtaç bulabız oşol jerde. Momundar oşol jerde Peygamber şefaatine muhtaç buladı. Özgöçö çoğun günah kılganlar muhtaç buladı. Resulullah oşol sebepni aytkanda şefaat ile ehlil kebair degen. Menin ümmetimin kimlerge şefaatim boladı deydi? Ehlül kebair çoğun günah kılganlarga boladı deydi. Biroq bir şartı menen. İmandı olup ketken bolsa, müşrik bolup ketpegen bolsa, mubtadi bolup bid'atçı bolup ketpegen bolsa, albatta Peygamber aleyhisselam inşallah rahman aga şefaat boladı. Biroq şart emne eken oşol jerde? Oşol insan Resulullah'ın emnesine beken boluş gerek eken, sünnetlerine beken boluş gerek. Ava. Raddul Muhtar İbn Abidin'in haşiyasında ötet bulu.
ya'thamul musirru ala terki sünnetil muakkedeti ve yekunu fasikan. Adam balası egerde paygambardын sünnötün daima tar kılıp jüre bergen bolsa, oşol uçurda günöge batat deydi. Oşol sebepten günökör bolot deydi karagılar. Bирок buyakta 1-2 жол эмес. Daima эмне кылат экен? Пайгамбардын сүннөтүн таштайт экен. Ve yakunu natijada oşol insan emne bolуп аталат экен? Fasik деп аталат. Fasik деп аталат. Bilesiңер, e? Fasik менен fajirдин айырмасы эмне? Fasik buzuqu. Fajir менен fasикты айырмасынан кейбір алымдар айтат. Fasикте зина жок дейт. Fajirde зина бар. Fasикта зинадан башкасы бары бар. Fajirde болса, fasикта болгон нерселер менен кошодо эмне кошулат дейт? Зина кошулат деп айтылат кейбір китептерде. Айырмасы ошол дейт. Бирок fasik болот дейт карагыла. Бирок жалпы майында күнөкөр деген мааниде. Чоң күнөөгө баткан инсан fajir болот, fasik болот. Түшүнүктүбү? Günökör bolot деген söz. Tarku sünneti ba'ithun ala dalali. Mına bul jaman. Sünnötü daima tar kılıp жүргөн, таштап жүргөн insan natijada adaşuuçulukka түшөт дейт. Ba'ithun emne ala dalala. Adaşuuçulukka түшөт дейт. Алып барат баары бир бул сүннөттү тар кылуу, сүннөттүн тар кылуу бир жол болуп атпайбы? Тар жолу болуп атат. Анан бул жол кайсы жерге алып барат дегенде? Adaşuuçuluk алып барат. Ahlü sünnet vel cemaattan bari bir çıkıp gidesin деген söz de. Kuday saktasın. Bundan da zamanı var. Yuhşa ala tariki sünneti su'el khatimeti. Bu mirqatul ne deydi? Menacih deptir. Mir'atul menacih. Qarağızlar. Emne de vadat? Sünnettu tark kılgan insandın akırkı demi Kuday saktasın kapırdık menen bolu korkunuçu var. Sünnetü tar kılgan insan deyit, akırkı deminde kapır boydan getüsü korkunuçu emne var deyit. Biz dua kılabız. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme inna nes'aluka emne husnel khatime deyiz ya Rabbi. Senden emnen talap kılabız, emnen surayız biz. Akırkı demimiz La ilahe illallah Muhammed Resulullah menen bolsun. Qarаңыздар, sünnetті alıp qaysı жерге alıp barıp taqa barışat? Öte manili bol mesele. Akırkısı jaman nerse bol. En akırkısı. Tariku sünneti, sünnetті tar kılgan. Qanday? İstihfafen. Sünnetті manili körbey, takır. İstihfaf. Jengil mamile kılat. Sünnetke aябай жеңил мамиле кылат. Пайгамбардын айткан сөздөрүн досуңдун, таанышыңдын, түшүнүктүбү? Сен тааныган бирөөнүн, күндө маектешкен бирөөнүн сөздөрү менен теңеп койсо деген сөз. Чоңдасыңарбы? Истихфаф ошол. Senin dosuңдун sözü senin için kançalık dengelde manisiz bolsa, oşonçoluk paygambarın sözünü özüňe emne kılasың? Manisiz kılasың. Sebep kebir uçurda dosuz bir nese suranat makul dep ele unutup koyabız. Manda berбей koyabız. Kayra surasa koyçu dost unutup kaldım eşteke emne tarınasың dep ele. Teskeri emne ağa odarıp koyabız meseleni. İstihfaf oşol. Alımlar emne deydi alımlarımız? Paygambardын sünnötünü, paygambardın hadislerini oşondoy muamele kılış gereksiňer deyit. Al sünnöttü jattasaң da, bilseň dagı, bирок birөө tarabынан kayra aytılıp atkan bolsa oşol sünnöt, men bul sünnöttü hiç kaçan ukkan jokmun, görgön jokmun, birinci jolu ugup atkan symal muamele kılış gerek dep aytat. Bilseň dagı. Oşon üçin kayсы jerde, özgöçö misалы bizde, meçitlerде misалы davatçılar emne kılat? Sünnet kitabını okuyup durab, açıp alat, hadisleri okuyup. Düşünüktü? Bu hadisler bu zayıf bolsa dagın Peygamber aleyhissalatu vesselam hadisleri bolup eseptiret.
Алымдарыбыз бул жерде иттифак кылган. Заиф хадис болсо, ал заиф хадис өкүм адал арам же акида маселеси жөнүндө сөз сүйлөбөсө, амалдардын фазилеттери тууралуу болсо, алар менен амал кылуу жайыз деп келет. Бул жерде эч ким карама каршы сөз сүйлөгөн жок. Сүйлөгөн болсо бир өкө чыгат. Бирок жумхур алым бул жөнүндө эмнеси бар? Ошондой ой пикири бар. Сен ошол жерде отуруп, аттайын күтүп отурасың. Зикир кылдың, тегил бул кылдың. Анан биздин давачы туугандарыбыз китепти ачып, "Каля Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям" деп баштадыбы? Ал жерде таштап кете албайсың. Өтө чоң адепсиздик болот. Өтө чоң адепсиздик болот. Ошол жерде отуруп, бул хадис аятын окуп чыгыш керексиң. Ошол үчүн жок, мен бул жамаатка ошол хадис окуу эмесине, жамаатына, мажлисине мен кошулбайм дей турган болсоң, анда алдын ала булар отура элек, баштай элек чыгып кетиш керексиң. Куранга да мамиле ошондой, хадиске да мамиле ошондой. Кээ бир туугандарыбыз бар. Салафи туугандарыбыз бар. Эмне кылышат булар? Булардын итикады боюнча, бирок анда итикад болбош керек, бул итикад маселеси эмес. Адашкан жерлери ошол. Итикадка такап алганда мунуч. Амал бул амал. Түшүнүктүбү? Бул амал. Итикадка тиешеси жок. Намаздан кийинки зикир, намаздан кийинки Курандар итикади маселе эмес бул. Салаф уламалардын дагы бул боюнча так сөздөрү бар. Же булар ошол сөздөргө өздөрү жетишпейт, же буларга туура эмес которуп жеткирип атышат. Экөөнүн бирөөсү да. Азыр могу жердеги Ханафи мазхабты кармап туруп намаз окуп аткандар намаздан кийин Куран окуйт. Сен Куранга чейин жеткирбе, тур, чыгып кет. Түшүнүктүбү? Бирок Куран окулуп баштадыбы, ошол жерден жылбай отуруп угуш керексиң сен ошону. Түшүнүктүбү? Болбосо чоң адепсиздик болот. Ошону жакшы билиш керекпиз. Ошондуктан балдар, буга өтө чоң маани беребиз. Кимде кайсы бир пайгамбардын кайсы бир сүннөтүн таштаган болсо, истигфафан бирок, жеңил мамиле кылып туруп дейт. Же болбосо ау истихзаан, бул дагы жаманыраак. Эмне кыласың дейт? Мыскылдап. Кээ бирөө бар. Пайгамбар сүннөтүн мыскылдайт. Кайсы сүннөтүн билесиңби? Сакал сүннөтүн мыскылдайт көбүнчө. Сакалга асылгандар көп бар. Түшүнүктү? Бул мыскылдагандык болуп эсептелет. Себеби бени сурайсыңар, устаз, эмнеге сакал коюп атасыңар? Дей турган болсоңор, менин жообу бир эле. Кайсы жообум менин? Жообум меники? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям неси? Сүннөтү. Иттибаъу сунна. Сакалда иттибаъу сунна ли Расулуллах алейхи салату ва саллям. Болду. Менин башка максатым жок. Эгерде сен менин ошол сүннөт, сен билесиң, мен ошол пайгамбарыма окшойн, пайгамбарын жолдойн деп кылып атам. Эгерде келип менин сакалыма асыла турган болсоң, сен Расулуллахтын ошол сүннөтүн эмне кылган болосуң? Истихза кылган болосуң. Эмне деген сөз? Шылдыңдаган болосуң. Мыскылдаган болосуң дейт. Ошон үчүн бул жерде айтат. Ким пайгамбардын кайсы бир сүннөтүнө шылдыңдап мыскылдаган болсо, же жеңил мамиле кыла турган болсо, кафирун, кафир болот, мал'унун, алаттанган болот дейт. Бул кайсы жерде? Ханафи китебинин биздин чоң алымыбыздын Ибн Абидин рахматуллахи алейхтин Раддул Мухтар эмесинде хашиясында өтөт бул нерсе. Ошон үчүн балдар, пайгамбардын сүннөтү деген учурда аябай олуттуу мамиле кылуубуз зарыл.